Whenever I'm JB to Raseketelo, just because. So, Milansat. Minasade. This is I'm a coach anymore. Okay. Anna will be farm business. Minjani hinkwenu n'wina valandzeri va hina enhlekanini wa siku ra namuntlha ni mi khomele guest ya n'wina ku nga va ta tivula hi voxe kambe mani big Vito ra mina hi mina seketelo. seketelo. Yeah. Okay, seketelo ma hi seketela tanihi vito leri ri nga seketelo. Ya na mi seketela. The reason why vatswari van'wanyana va mi dye vito ra seketelo i yini just because mina va ni dye ku mina se nge tanihi ya mhaka ku ni ka hina ku na vavasati ntsena so ni fike ni vuma ni ri mfana ni ri one ma twisisa so n'wina a ku ri singita ka vona ku va mina ni ve mfana so n'wina mi byeleni ku why va ku n'wi seketela. Okay. Mina bye va ni ku mina ni seketela. A ku ri mina n'wana wo sungula no hetelela ka mana mina. Okay na twisisa so Minasade. Okay. Wa okay. Ni byela so ke nsati na hava no va na munhu loyi ni byela ku na yena. Mi byela ku na yena mi tsakela ku ya kwihi na munhu wa Tsakela ku kwihi na munhu wa mina. Vona a hi tshikeni swa munhu ka interview leyi a yi tela a ni ngo hi vulavula hi n'wina na. Okay ni tsakela ku ya kwini na munhu wa mina. Hi nga famba ndhawu to tala ku a ni vuli mhaka yo famba mi navela ku fika kwihi na okay na twisisa a nga yi khomi question yin'wana. Okay. A navela ku famba swinene khomana. Khomana mi nga tsaka loko relationship ya n'wina yo va njhani. Ni nga tsaka ma swi vona sweswiwani ni njhani sweswi. Ni nga tsaka loko ho khomana ze hi kula aka muti ku va grand. Okay mani leswo boya jona ke tikeriwa mata wena a mi ta vula ku okay mina njola na munhu wa so ani loko a mi ri hava munhu un'wana wa le side a mi ta vula na hava munhu un'wana wa le side okay munhu wa mina pero mi ro mi vutisa ku machero mi ta vula ku sina munhu wa le side na mina hava munhu wa le side so why mi chama ma lava n'wana twa nga ri question ya n'wina ma lava ayi ana lava n'wana mi nge mi hlamula ke okay munhu wa mina Ntsuvi. Ntsuvi Angel. Ya Angel. Okay Angel okay na mi twa nuna sis Angel. Ya va mi khome njhani sis Angel. Ya va mi khome kahle blind. Va mi khome kahle ya mi voni nga ri mi nga ya kule na vona swinene miyimbeni wa ni yimbeni miyimbeni 2010 ya kale blind ka Khamanyana. Swa tsakisa swinene mi ri mi sungule swa music. Okay mina music ni sungule 2013. Yeah 2013 okay a mi ri ka grade 1 i 2013 loko sungula music a ni ri ka grade 4. Yeah okay swa tsakisa ku twa sweswo grade 4 ma ri xikolweni. Ya no na ri xikolweni mi le ka grade ma va nga ri mati chava mi nga ti chavi a ti chavi mata mene phepha lisa rin'wana ntirho ni mati bya mina ni va ye Mcimbani loko hi ti ku 2010 ana swi tuka dira grade man loko ti ku 2010 a ti ka grade 10 i first day ya jona ya ka grade 10 a ti nga tshama ti feyila hala hansi ti fike ti by grade 10 ro sungula i ti bara vumbirhi i ti bara vunharhu i ti bara mune i ti bara vutlhanu tshika xikolo so ni nga ku twisisa n'wina. Okay mina no ni ka grade 10. Yeah am faka mi swi vona ku ni kwalaha role model ya n'wina yi nga ta thawula kona. Yeah okay mi ka grade 10 yeah i ncini lexi xi mi endlaka ku ri mi va mi ri musicini kumbe xi lexi nga mi hlohlotela ku music wu best.
Okay, mina loko ni kula a ni ri munhu ni rhandza music, a ni ri munhu loko ni ri xikolweni munhu chacha madesk. I'm chayini ka madesk. Madesk ku va swisin'wana swin'wana swi chanisa ku ni tata vantwana minkarhi la hina a na ha ri swi Cause vona ni ku na genre ka music va ri ku na likopo hambi swin'wana. Okay, mina a no chayela a swi nga ri na kusanani ku swi ya ku swi nga ri na nhloko na ncila wo chayela ni nge mi hlamuseli ku a ni chayini. Yo n'we mo chaya swin'wana na swin'wana. A ro chaya swin'wana na swin'wana. Mi yimbelela. Lexi taku enhlokweni. Okay, mi tshama mi cina swigubu. A swigubu ni cini ngopfu swinene. No matter why ni mbusa question yo cina swigubu. I mhaka ku ni tlaya ku mi chaya madesk i mhaka mama wo cina magubu a chayela. A swigubu ni cini ngopfu swinene laha a ku ri hava munhu a cina ku fana na mina swigubu. A va mi vitana ma swigubu. A ni vitana hi vito ra mina straight. Lero van'wani va nga vula ku ni nga swi vula njhani va mi tivi ku cina swigubu. Van'wana va ni tiva hi ku cina swigubu, van'wana va ni tiva hi ku tlanga bolo, van'wana va ni tiva. Okay, hi lexi xa simple. Hala ka n'wina va mi tivi. Okay, ka nkarhi wa sweswiwa va ni tiva hi ku yimbelela la ka hina. Va mi tivi ku yimbelela. Okay, plus yo hi nga hetisa ngolawa ya music. So mi hlekete ku hi nyika album kumbe EP rini kumbe mana n'wi ta support ya n'wina ku hi fambisa ku yini? Okay, mina na ha rhanga ni vona ku ri support ya mina yi vayisa ku yini. Mara ka nkarhi wa sweswiwani ni promise ku ni nga pfa ni mi gayeni ti-EP. EP? Ti-track leti nga? Ni nga faka 6 track, yeah. Ta yini kambe mi ba genre ya yini? Ya xigaza. Ya xigaza? Yeah. Okay, xigaza mi ba yini ka xigaza love song kumbe mu mixa? Okay, ka nkarhi wa sweswiwani ni ku beni ka marhandzu. Okay, a mi tsakela ku feature ma? Ka nkarhi wa sweswiwani? Okay, mina hi vu mina leswi a ni tsakerisa swona u ta ku ni tikuma ni yimbelela na munhu loyi ni twa ku nga ri loko no yimbelela na yena hi nga ba hiti ivi vanhu va tsaka. Mina a ni tsakela ku feature vafana lava va ri Mpho na G-Man. G-Man na Mpho. Kambe va mina ngoma yi vayisa lava nga ri na hi tlhevanyana i ri ku na tirekela yo liya va nga zi va trenda nyana hi yona liya ya swikepezani a yona. Tihlaya nyana titreke ta kona. Ni byeleni leyi n'wina mi hi favorite mi tlhela mi ni zamanyana ku ni yimbelela yona. Xikwembu ni kombela ni hlayisela munhu wa nga ya ku maleni. Mi tsakisiwa liyani? Yi ni tsakisa blind. Na leya ya baseleni murhandziwa wa ndzi mi lava ku ni yimbelela ku a lava ku twa sweswo kumpela va fana lava. Na va tiva va fana va mpela swinene. Ya va ndla straight. Va ndla swilo leswi mina ni lava ku ta ku ni swi endla. Okay, ni tsakisa ku va mi na jealousy ma seketela. Okay, na mi twa mi ri mina ku feature vafana lava. So mi nga swi kotisa ku yini ku ya hi n'wina? Mu vula ku ni nga mi kota ku va mi hlangane na vona kumbe mi tikuma mi ri na vona kumbe mi tikuma mi ri na a studio na vona? Okay, ni nga swi kota hi ndlela leyiwani. Mi nge ni rhanga ni phusha swilo swa mina swi pfulela. For ku kuma mali leyi ni nga ta endla yini ni nga ta kota ku ni kombela ku collab ka vona ku hi yimbelela swin'we. Mina Manager a ndzi ni va na yona. A ndzi mba na manager. Okay, let's take ku na munhu la vona ku video leyiwa a tsakela ku lava ku manager a nga mi kuma njhani? Okay, loko munhu a tsala ku ta ni manager a nga ni kuma na le ka Facebook a ku ri problem. Tsale kwini ka Facebook? Ka Facebook va ta search ku mfana ka Stambo. Yeah. Kasi ngomina mavito mangani? Okay, ani ku na vito ra Facebook ku na vito ra mina Na ra ka music, ku na ra ka Magdlana, ku na ra le bolweni. Ya swi tivi. Ku na ra le Mzolweni, ku le Mjolweni, xota. Swi tivi. Mi ndle swo tala. Mara hi rihi siku leri mi nga twisisa ku le music wa ni pfumela kahle ku mina ni nyikiwe ka music? Okay, siku leri ni nga sungula ta swi twisisa ku okay mina ni na talenta yo yimbelela. Ni sungula ta swi twa loko ni ya recorda a studio xa Meki loko ni ba reke yin'wanyana ya vutomi la tika mamani mi nga ri kona ya va Flex Jackson ya. Okay, laha mi nga titwa ku ivi vanhu ni va vona ku va ndla yini va ni support. swi mi tikela ku hi ku tsala ngoma kumbe ku ndla ngoma?